Pa moje pitanje je bilo, gdje ste vi našli čovjeka iz Južne Amerike da ga dovedete? I nikada prije toga nije radio nigdje izvan Južne Amerike. Dakle, njegov prvi posao u Europi je bio kao član uprave Hrvatskih telekomunikacija. Rekao, gdje ste tog čovjeka našli? A oni su meni na to odgovorili, pa i vaš Mudrinić je došao iz dijaspore. Razumijete vi logiku? Kaže, pa to je, dakle, to vam govorim da vam kaže do koje razine su oni podilazili režimu koji je tu bio. Naravno da su oni svi odletili čistog trena čim je Račan dobio izbore, jer je bilo samo 3-4 mjeseca od formiranja uprave, oni su otišli. Kako to da se ništa ipak nije promijenilo nakon te 2000. Nakon dolaska? Da. Pa vidite, sad vam oni govore u Makedoniji šta su radili. Dakle, u Makedoniji izlaze podaci da su podmirili i korumpirali i lijeve i desne. To je podatak sada što se objavljuje u Makedoniji. A ono što morate znati da je Deutsche Telekom u Makedoniju nastupio preko Hrvatske. Dakle, kompletan servis svega što se radilo u Makedoniji su odradili su timovi iz Hrvatske. Makedonske novine, ja sam ih listao proteklih dana, pripremajući se za ovu emisiju, pune su napisa o korupciji dakle, na makedonskoj političkoj sceni vezano uz upravo aktivnosti Telekoma i u Hrvatskoj nitko od medija o tome uopće ne govori. Ne, gledajte, pa to ćemo isto, gospodin je objasnio o čemu se tu radi. Za vrijeme Račanove vlade su donijete 3 odluke. Donijeta je odluka da se obavi privatizacija sa Deutsche Telekom. Suprotno postojećem zakonu. Donijeta je odluka da se produlji monopol za 2 godine i donijeta je odluka da se ne ide u presudne investicije. Mi smo već 2000. godine u Hrvatskoj morali dobiti širokopojasni pristup internetu od 50 megabita uslugu za građanstvo. Mi smo do sada morali imati, ne znam, sve građane spojene na širokopojasni, ne limitiran, ne na ADSL, nego bio je projekt Fiber to the Building. Razumijete? Kompletan transfer love u to doba je išao i prema SDP-u i prema HSLS-u, frakcijama raznim koje su bile. Dakle, kad pričamo o SDP-u, to je Slavko Linić, kad pričamo o HSLS-u, to je Goran Granić i kada pričamo o HSLS-u, to je Goran Granić, kada pričamo o HNS-u, to je Radimir Čačić. I to postoji dokumentacija i zna se na koji način su ti novci tamo plasirani. Recite mi, gospodine Šutalo, šta je sa pranjem novca kroz telekomunikacijski sektor hrvatskog gospodarstva? Dakle, nakon što smo imali razdoblje u kojem je radila korupcija, dolazi jedno drugo razdoblje nakon 2004. godine u kojem se dešava nešto posve drugo. Znači, ovo je jako dugo razdoblje. U tom razdoblju se dešava nešto posve drugo. Mi za cijelo to vrijeme imamo ekstremni rast profita u telekomunikacijskoj branši. I sad 2004. godine očekuje se deregulacija. Umjesto da dođe do regulacije na način da su na tržište ušli ozbiljni igrači, što se očekivalo, pojavljaju se 3 potpuno anonimne firme. 3 potpuno anonimne firme, poduzetnika koji se uopće ne razumiju u biznisu koji ulažu i koji nisu ostvarili niti jedan od poslovnih ciljeva koji su zacrtali. I oni su u taj biznis upucali reda veličine 1,5 milijardu kuna. Ajmo da kažemo da je svaki od tih projekata upucao oko pola milijarde kuna u te svoje projekte. Jedan projekt ide drito kroz Hypo. To je projekt Optima, gdje se plasira znači novac u projekt od strane poduzetnika koji se u to apsolutno ništa ne razumije. Projekt, evo izgleda kako izgleda. Drugi projekt je H1, kojeg je na kraju državna banka morala mu pokriti te njegove gubitke kroz nekakvu dubiozu i tako dalje. I treći projekt je Škegrin Metronet. Ono što mi vidimo u tim biznisima, to je da kad oni ulaze u biznise, nisu poznati parametri biznisa po kojima se ti biznis trebaju odvijati. Dakle, oni su platili koncesije, ova prva 2 slučaja, ovom drugom ćemo kasnije, od 8 milijuna kuna u trenutku kada nije bilo moguće sastaviti poslovni plan za taj biznis. Dakle, u tom trenutku nije bilo moguće napraviti studiju izvedivosti. Zamislite da odete u banku, da vam isplate novce bez da ste u stanju sastaviti poslovni plan. Jer tek kroz 6 mjeseci, pa kroz godinu dana u trenutka kad su oni ušli u taj biznis, su bili poznati prvi parametri tog biznisa, a neki ni do dana današnjeg nisu poznati. Dakle, ušli su ljudi koji o tome nemaju veze. Kako su ih financirale banke koje nemaju nikakvog iskustva u tom biznisu, ljude koji nemaju nikakvog iskustva u tom biznisu, u trenutku kada nije bilo moguće sastaviti poslovni plan. Što se događa sa tim biznisom? Nijedan nije ostvario svoje poslovne rezultate, zacrtane ciljeve, jer oni su rekli što će napraviti na tržištu, rekli su koji obim tržišta će zauzeti, ali se biznisi i dalje financiraju. Jedan od primjera koji vi možete pratiti, jer javno su dokumenti pristupni na internetu, recimo revizija Metroneta, Škegrinog Metroneta je objavljena, PricewaterhouseCoopers vam je objavljena na internetu. Vi vidite unutra da on jasno piše da nije ostvario ni jedan cilj,
da on nije likvidan, da on ne otplaćuje anuitete. To vam jasno piše. I nakon toga, prošle godine u 9. mjesecu, kod aranžera Hypo Alpe Adria banke plasiraju 145 milijuna kuna obveznica. Na koji način? Se u trenutku 2009. godine, kad više financijski sektor ne financira takve stvari, kada države financiraju posrnule projekte, kada banke posuđuju novce državama, a države biznisu, jer je došlo do obrata, odjedanput vidi para za Škegru. Dakle, imamo vrlo jednostavnu situaciju. Projekt koji je takav kakav jest, s druge strane lova koja ulječe u projekt, ljude igrače koje stoje iza tog projekta i tajne račune. I ljude koji su u vrijeme nastanka tajnih računa bili potpredsjednik vlade za ekonomiju ili ministar financija. I sada samo to treba povezati. Tu je potrebna neviđena inteligencija koju sada mora pokazati Mladen Bajić i njegov tim predvođen onim Pajićem. Znači, mislite da bi Bajić mogao, da bi imao šta istraživati u slučaju Mudrinića, Škegre? Ja ne znam što bi Bajić mogao istraživati i koji je njegov cilj. I vjerojatno u ovoj fazi prerano govoriti od toga. Mi vidimo da je to tek krenulo. Da je on rekao postoji 200 računa koje se poklapa s pričom o 200 bogatih obitelji i tako dalje. Ja u to ne bi zalazio, ne znam o tome, ali ono što znam to je ovaj sektor. I znam da imamo situaciju da visoki profiti HT-a su direktna posljedica pranja novca, jer se ne može nastaviti deregulacija budući da je konkurencija njihova na tržištu u takvim dubiozama, pa da se pokušava visokim profitnim marginama na tržištu, jer HT u međuvremenu uzima ogromne novce, ostvariti pozitivnu poslovnu bilancu tih projekata, što je nemoguće. A ceh svega toga plaćaju građani koji plaćaju neviđene račune za telekomunikacijske usluge. To sam htio pitati, jer puno ljudi mi se javilo uoči emisije i svaki drugi pita zašto plaćamo tako visoke račune. To je ono što je neki dan u Latinici rekao Novotni. Zašto je problem pranje novca? Ogroman je problem jer nemamo zdrave projekte. Dakle, ne mogu se nikakvi zdravi projekti pokretati dok imamo to pranje novca. Recite mi, da napravim sad digresiju, jer nam vrijeme će nam iscuriti, a nemamo ga baš previše. Kakav je odnos te telekomunikacijske mafije, kako je vi nazivate, sa medijima? Vratimo se malo i na uvodni prilog. Jesu li možda i mediji jedan od razloga zbog kojih se ta telekomunikacijska mafija održala toliko? Pa to je glavni stup. To je glavni stup. Dakle, vi neki kriminal u državi, mafiju možete na dva načina raskrinkati. Prvo su mediji, drugo je pravosuđe. Dakle, ako ta dva stupa ne funkcioniraju, to ne funkcionira. A kod nas se govori da je ne znam, jedan od glavnih stupova medijskih mafijaši. Govore da, ja u to ne zalazim, u tome ne znam ništa, ali mediji govore da je... U redu, to nije sad tema. To nije tema, ali samo... ono što znamo, ono što ja konkretno znam da su svi mediji u Republici Hrvatskoj pratili činjenicu da se ja dobio izvanredni otkaz ugovora o radu, da su svi mediji pratili činjenicu da sam ja imao sudski spor, da su dolazila 4 novinara na suđenje, da je dolazio novinar iz Večernjeg lista na suđenje. Kad je donijeta presuda, niko nije prenio. Razumijete? Presuda je donijeta u vašu korist. Nakon brojnih peripetija. Dakle, nisu prenosili presude, ali su prenosili tijek postupka. I sljedeća stvar, ono što je primjećeno, to je ovo Stanković koji je bukvalno obmanuo javnost sada. Iako je izgledala emisija da je on kao postavljao nezgodna pitanja Mudriniću. On je sa pričom, a koja je vrlo bitna, jer je to pitanje kaznenog postupka protiv Ivice Mudrinića na način na koji je on stekao svoj stan, oni su rekli da je njemu predsjednik Republike napravio medvjeđu uslugu, što nije. Mudrinić je sam 26. travnja 1992. godine u medijima rekao: nisam oštetio državu, nego svoju obitelj, patente koje sam imao stavio sam na raspolaganje Republici Hrvatskoj. A nije to rekao predsjednik Republike, to je rekao Ivica Mudrinić. I on je rekao: eto koga sam oštetio. Oštetio sam svoju obitelj, jer ti patenti na stranom tržištu vrijede desetke miliona. Znači, Mudrinić je obmanuo i predsjednika, i vladu, i Sabor. Jer je I Sabor HTV na kraju sad. I gledatelje HTV, ali zajedno sa Stankovićem, jer je sva ta informacija Stankoviću bila dostupna. Stankoviću su svi dokumenti prije emisije bili dostavljeni i javno su dostupni na internetu. Kad na internetu na Google otkucate Ivica Mudrinić, na prvoj stranici vam se nalaze svi ti podaci. Recite mi, gospod Šutalo, vi kao jedan stručnjak, vrijede li doista ti Mudrinićevi patenti toliko koliko on kaže? Razbacuje se silnim milijunima. I ko ih je uopće ikada vidio? I to ne postoji. Dakle, napravljeno, ja sam temeljem zakona o pravu na pristup informacija, ja sam od ministra Šukera